Kini segi keberkepang ni dapat kejiban keberkau sisir. Aku bang nilai yo ya kerja jong ki metric but ki class 12 arts. Dia kejing yo dia ki result ni dapat kejing semua komen keberkau nama ni iba kena jung kila le habiang but kila watch kemat. Aku bang yo sawut ki kena hak position rank holders haka metric matriculation. Dan haki arts 12 ni yo langut ki rank holders rank position. Dia kejing semua kena cek kena ki nak kai ki pak pelayaran sembilan lagi. Imsim nak berkat ha mentau sudah menunjuk yang kerja berbiang. Mal kumbang ila evaluate ya ka yang kini batch pemerintah kini batch kiba. Kini batch bil sakta bah kam tam itu apa jual enam kelam Arsenal di mana kata pat ya kai jungi ya tista ya kupin ya kudu ya senang ya kai kena ketika jingu tristom jungi kena ba kemudian juga kan bisa result. But ni iba ini silat siswi ka long ka school ke ba maintain ya kata consistency. Ini what happening jingu jika banding ni ya system ni nak bet. Kata ke jingu tu kelam ni ke jingu pandemik kami musim lak seperti yang iba ingin duduk jika banding ke pen ibit ba kena penting kita bela system kiyosha ya ka result kami kita ben result. Jadi nasi Muslim ni ni lah motivate hai kini kena lihat ha ni skam bikin job soal biasa kemat kemar hangi bagi pet ya kejimbe joki klik pa kejuat admission kasi na at least kam jube kena daladi mereka kena hi ki one bed tak ada lah dang yo ka result ko ha lam pep solution klik pa ki kena kuat ni ha school ha gede kani kowe ke ba mangil kita punya jadi berbed jadi iba quality juga education kadi ben Q batch part makna ka Q yang ngai kata ka jingbe ni na dan kam tan du kata ya baki we school pat Q i ndi ban chu bisni we gidi bersopan penyebudi lam ya ke ba kumba mengilah kai marah ni teng keren kumba mengi juang na punya ship teng krim Ray M, Ray hang ni ikat krim kat ada lupa kat krim kawan lupa. Yang itu kedai kesak sangat ni perlu betul kami itu krim mo. Jadi kita menor kita sistem juga kena kita dapat yang kata quality juga result manually shanui pakai kumnya be. Dengan skim kue school kita na ship bikin senang juga kita pakai jing. Menuk sangat hak waktu spesial. Kita bisa.